Bok ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što možete vidjeti po naslovu, kupio sam podrapani Peugeot 206. Ideja je napraviti serijal u kojem ću ga ja slagat. A sad ću vam pokazati izvana kako izgleda i što bi sve trebalo sanirati. Znači krenuo bi od ovoga, jer znači tu je očito izubijan, tako da to ću potući čekićem van, zakitat, prefarbat, pa ćemo vidjeti. Tu dolje na pragovima, znači ista stvar, sve je izubijano, to je bilo kitano. Ovo tu isto je neko krpo. To isto treba riješiti naravno. Krov je katastrofa, ovdje možete vidjeti, tu sam već kito, a kito sam zato jer je antena bila propala. I prošli vlasnici su samo sa duct tapeom to zalijepili. Pokazat ću vam, znači to sam vario, posnimio sam, budete vidjeli. Evo ga ljudi, ovo je problem, znači tu je bila antena i jednostavno to je njima propalo. I oni su to sa duct tapeom zalijepili, ali jednostavno to moram sanirati, jer ne mre to tako biti. Evo ljudi, ovo sam izbrusio sa fleksericom i mogu reći da je dobar komad za hrđu. Evo ga, tu sam sa fleksericom odrezao ovaj komad lima. Evo ga ljudi, sve je spremno. Evo ga, ovo je trenutno stanje. I evo ga, to je to. Znači radio je nekakav stari radio koji radi generalno, ali pošto nemamo antenu, jednostavno znači slabo hvata stanicu. Ali uglavnom to treba modernizirati, tako da ćemo to modernizirati, jel? Kaj se tiče znači ventilacije i tako dalje, to radi. Jedina stvar što ne radi je znači šajbe iza. Sva 4 žmigavca ne rade, tu je gumb propo. Na tabli, odnosno znači lijevi žmigavac nekad zapne i čujem da relej pokušava škljocat, ali ništa se ne događa, tako da ja vjerujem da treba zamijeniti relej. Tu gore znači kak je curilo, je curilo drito na ovu lampu, tako da su korodirali konektori. Pa sam ju morao izvući van. Znači ovako izgleda ok, ali ove kopče su pukle. Neka sam i ja strgo slučajno. A i tu su kontakti korodirali. Prva stvar koju sam mijenjao, a nisam to snimio, je znači ova ručica. Jer ovo dole se bilo zglodalo. A i ovakva, znači drvena mi ne paše uopće u ovaj interijer, nego ovakva, nazovi sportska. Tako da, evo, to je prva stvar koju sam promijenio. Nisam snimio, nažalost. Vanjska manžeta ne valja, treba je zamijeniti. A znači iz kartera curi ulje.